Kasi the problem of the day nga may basa ita nga malem ket na naggapo ken ni Leia iti probinsya iti Cagayan nga napauluan iti nagpukaw ni Joel. Sagudayan nga rod ti surat ti pagayam Aleya. Dear Cousin. Sagbay man ngay nag-ibinsa-binsa, wenno binsa-binsahan ti pakasaritaak nga kahit kung ibinglay iti dito nga programam. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemors studio. Kastameten kablawak ti naragsak ka pa nagbibuya di padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya ti dito nga programam. Nga pudno nga makaited liwliwa tunggal lagi basbasa ka kadigiti na dumadu mga pakasaritaan. Ilinged naklatan itinagan Aleya iti Cagayan. Naawis meterik na kasinyong nga mangibinglay iti pakasaritaak ngamin iti laeng kalabes. Ket napaayak ken ni ayat. Kalpasan tinasarok tallo atawen nga relasyon mi ken ni Joel nga mangnamnamaak nga ikallay sanak ton ket mangbukel kamin ton ti bukod mi a pamilya. Taday tamot ti sangkay bagana idi sangkay Karina kanya kiti. Ang imitisaan ko nga ammo nga rason kelaat nga nagpukaw ni Joel no kaano nga addan na pasamak mi ken no kaano nga namamokon dagiti naganak ken kuana isumet ti kelaat nga panagpukaw na no kasano nga napasamak ti amin kasinyong ken no apay nga nagpukaw ni Joel kastoy man ngayon nakisalaysay. Agyaman babe ta. Imanugot ka nga, kita tayo tangal daw. Ket api ko mga sa anak ko manugot, babe. Dinto nga, kanayon tamot nga kastoy nga rumwar nga agdate. Umay tamangan kadigiti restaurant. Mapantag pasyar kadigiti mabalin nga pagpasyaran. Angim anya ka diti rason no aping nga kelaat nga nagawis ka ita. Kuwang amin. Ni ngamin papakin mama. Ha? Apay da papakin mama? Kaya nakakano nga amon. Oh, metlagayam. Api nga rod nga kaslasaan ka nga naragsak, babe. Dinto nga nabayag meten nga kidkidawek king ka nga iyam amon akon kadigiti naganak king ka. Italaing ngamin nga awan ti pakakumikumak, babe. Amo meten ti trabaho tayo ti syudad. Oh. Ket adayumot nga rod iti lugar nga ayan da papa ken ni mama. Ket saan na balin aglivak mo't iti trabaho. Agliv aglivak mo't intarantahan da papa ken mama tapno mayam amo na katakwada. Nasisita dito nga banag, babe. Nang runa kadata nga gayan ayat. Oh, saan ka di nga plano tati agkalaysa? When babe, madanagan ka kadi. Saan met? O met lagayam. Siya kumakidi at madanagan. Saan nga si ka? Ay na. Unay kamutan, babe. Sapay ko, dapat nalain ko, marumbing nalain nga maragsakan ka. Magagaran dagiti naganakin ka nga. Makamamu kanyak nga kayan ayat mo. Saan ka kadi nga agtalik kanyak? Panpanunutim ka di nga saan nga magustuhan dagiti naganakin ka? Ay kwa, saan kaya't nakalakit di. Sigurado gaputan nasayaat ka. Nasayaat lang? Ken napintas ka. Nasingpet ka. Ken amok nga napudno ti panagayat mo. Kit awo magayam ti pagdanagam. No sigurado ka lakit di nga magustuhan nagdagiti naganaking ka, dapat excited ka, Joel. Sigurado ka?
Kaya't mo nga amo digiti parents ko. Apay, kumilaw da ka di? Dakas da ka di? Saan? Oh, metlagayam. When excited ak launa yan, babe. Ket sapi ko tagas tamot ti marikrik nam. Sige, sige. Iset na nga ro din ti aldaw nga panagawid ta. Ije balay. Talaga, bes? Inawis na kan ni Joel nga. Iyam amo na ka iyawid na ka jibalay da. When ka no nga rod, bes? Ay! Saan ka di nga deta tinabayag nga gaggagaram launa yan, friend? When nga rod, friend? Finally, nauray ko matlaeng deti tinabayag ng uray ko nga panangawis na kanyak nga. Nga, awisan na nga gawid iji lugar da. Ta iyam amo na kadigiti parents na. Sipod ngamin idi nagbalin kami nga gayan ayat. When sipod idi nanobyo kisuna. Saan pa nga inawis nga nagawid iti lugar da. Ay, kahit nasauin talaga nga umananapin, bes. So maruno daytan. Ipakadanan ka dagiti nagannakken ko nga ikalay sana ka. Kat sigurado lagi di ka magustuhan da ka dagiti nagannakken ko na. Dito nga laplapsat mo. Agyaman ak, bes. Sapay ko ta nabayag mo nga gayan ayat kami kini Joel. Kat aon mo tirason no nga agdwa-dwa no bilang laeng tag-propose kanyak. Ta makikita nga responsable isuna adda na talaga na trabaho na. Ken amok nga napudno ti panagayat na kanyak. Ta ore no kasano ti kinaado ti sulisog iti aglawlaw. Never ko pa nga nakita isuna nga anya. Nga dati amom lang dati agkakrush ko mati sa Bali. Ultimo artista nga babae na pikayat. Talaga? Kasla siya karudlaing ti babae ti lubong na. Iso nga makunak nga napudno ni Joel kanyak, bes. Ay, nagswerte ka nga talaga, bes Leia. Ala, saan mo nga pakawalan pa ni Joel? Ket apay, awang ka di pa nangyari kada kayo? Ha? Awang piti napasamak kada kayo? Si Kamat, bes. Amumot nga. Anya, napatig kanyak dati kinabirhen ko. Kaya ko, saan tulada mapasamak kada kami ito no? Nagkalay sa kami. Ay, nasaan nga uso daytan, bes? Baka daytan to ti rason no, apin nga, agbaliw ti panunot na. Ha? Anya ti kahit masawen? Kahit no, ibay-bayag mo agad ang mga numasulisog. Ay, nasaan ko nakmatking ka? Tas saan nga na-SM isuna ka digiti babae o rin no, damasabat mi nga napipintas nga babae no sa sexy? Awan laking kwa na. Saan na pa nga talyawen nida? Talaga? O rin no mapang kami ag beach, when mapang kami iti resort, nga makakita ka digiti nakatupis nga babae? Awan, sipsiputak no ko isuna. Kasla, siyak laeng ti makitkita na, bes. Iso nga saan laki di nga masulisog isuna ko na. Adda kadmat kasta nga lalaki mo. Oy, adda Saan mo't nga amin nga lalaki kahit kasla ka digiti daduma dita nga makakita dalat sa bali nga napinpintas kat isukat dan digiti partner da. Ni Joel ko, saan nga kasyay? Oy, sana all makanobyo iti kasta. Iso nga deta ibagbaga, saan to mapasamak deta? Ti kayat ko, birhenak to, into no ikasarnak ni Joel. Ala, ada palagayam na batbati nga kaskeng ka, nga nainsantuan, bes, anya, si Kamat. Ay nanang, di yulaan mo ti kina-excited ko nga amo dagiti naganak ni Joel. Kita gagangay laing anak ko ta amok no kasano nga ipatpateg mo tinubyom. Ket amok no kasano ka nga ka-excited nga agasawa kayon. Taman mano tikas ni Joel nga kunam. Wen nga ron nanang. Alakit deti senyales sen nanang iyam amuna kon kadigiti naganaken ko ana. So maruno ipakadanak kadakwada nga ikalay sanak.
sumarunong tumot ka kasarita nan kada kayo. Ta dawatin ng tumot ti imak kada kayo nanang. Okay la kada kayo? Nga agasawa akon? Okay la kanya anak ko. Oreta, bakit anya nga bakit nan? Bakit kang kunak kumaangam sa amot pa? Angam adakan iti umdas nga tawan anak ko nga mabalingkan nga agpamilya. Taamok nga natalgad ti trabaho ken responsable ka. Dagiti addem kastada mo isu nga awan ti pagdanagam kadakwada. Gaputa pinadakkel na kami kaday di tatang nga nanakam nanang. Day tamo ti pagyamana kaday di amayo. Taore no nasapa nga impulang na ti bulod ng kabiyag iti na marswa. Ket amok nga napintas ti panang padakkel mi kada kayo. Ken naisakad na ti panagbiag tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Orek lang makalwa. Apay. Api nga agsangit ka. Naragragsak ko mati panagkalay sa amin kini Joel nanang no. Nasibibiyag pelaeng day di tatang. Tadwa kayo kung mga mangkibin kanyak. Alaos tunan anak ko. Uray bakit awan ni tatang mo dito yirabaw ti daga. Amok ano sa dinuman ti ayan na. Kat naragsak isuna para king ka anak ko. Ken uray no saan nakaman nga pisikal nga makibin into no agmarcha ka. Amok nga addan tula isuna iti abay mo. Sapay ko man na. Amok nga naragsak to ni tatang. Tanakatumpo nga iti kaski ni Joel. Nga awanin ti pangisukatak. Awanin ti sapulek pa inanang. Maragsakan akmat nga makaamamo kada kayo tito, tita. Mas kami pa'y iha. Ta di pa'y laeng nga kidkid dawim mi kini Joel nga anak mi. Nga iyam amuna kan kada kami nga kaayan-ayat na. Apod no day tabalasan ko. Magagarang kami launa yan nga makamamuking ka nga kayan-ayat ni Joel. Saan ka di Joel? Uwin pa. Talaga ka di babe? Uwin baby. Iso nga na, nasisita pagsasaritaan tayo ito ti petsa ti panagkalay sayo. Sika Joel. At daka din tinapanunod mo nga petsa. Nakapakada ka din ni Joe Piscina yo, di syudad. Pa. Ala, no saan pa'y anak ko? Asikaswim taon. Tanay, manmano, tikasken ni Leia. Nga agbalin nga manugang me. Babe. Babe. Nay, kaslasaan ka ba't nga desidido? Joel, paraw. Pa. Saan pa? Ay, tiyabog no saan ka. Saan ka di nga nagsaritaan ta dito yun, baraw? Napaman nga ipakastoy mo. Iyam-amom kada kami ni Leia. Kat matulag adagos ti panagkalay sayo. Barok, ada ka di pa nagduwa-duwa. Awan ma. Nasaya at nukasta. Si kamot Leia. Tito. Rugyamon nga awagan na kami iti papawin no mama. Kasti panangawag ka na kami ni Joel nga anak me. Ay, when papa, mama. Kasarita minto pa ni nanang ko, papa, mama. Kay may papan ka deta panagkalay sa amin kini Joel. Saan ka di, babe? Gabuta adayumet diti lugar me. Kahit uray umawag kami tulaeng ngayon, tadi kami makabiyahe. Ada nga minti asasikaswen me nga negosyo dito balasan ko, Leia. Iso nga, para kada kami, umanugot kami, iti panagkalay sayo, iti anak ko, iti anak mi. Ket no, bilang laang to manugot mo tinaganakin ka, akit di ituloy tayon. Tauray sa kami to lakikitan, into no, aldaw ti panagkalay sa. Ay, sige nga tita. Ay, mama. Nasaya at no, kikinawatan tayo.
Sige, ituloy tayo nga ron timangan. Um, Joel, papa, apay kaslasaan ka nga excited ba raw? Babe? Saman pa. Tiamok no saan ka nga excited. Dabo pa lang nga makitak ni Leia Barok. May bagakon nga nagasat ka kinkwana. Kat maragsakan kami, tayo ti agbalin nga manugang mi. Saan ka di? Bakit? Pudno ti ko na ni Papayo. Ay na, Leia, di palaing apagbiit laing nga panagkakadwa tayo. Madlaw ko mariknak, nga nasayaat ka nga tao. Kat amo ka nasayaat mo tinapamilya nga nagtaudam. Oh, nagpiksama ti tudon, babe. Kasano ta pa nga makaawi di nga malem. Sungarod. Ay. Joel, Leia. Mama. Mama. Napigsama ti tudon. Agawit kayo kadipay laang iti syudad. Nasken mama. Dapat kami trabaho minto no bigat. Kumakit saan kayo nga gaw-awid din, baraw, balasan ko. Sapain yung tulaing ti agbiyahe into no bigat. Talama minsan nga maladaw kayo nga mapan opisina. Nga may delikado ti kastoy. Nagalis ti dalan. Amang angkit no makatumpong kayo iti kaskasero nga driver. Narigat pa ikid din ti agsada iti lugan. No kasti nga panagtututo iti napigsa. Ikarigatan milatan mama. Ay na barok, saan mo nga isagsagmak tinubyam? Saan mo nga isagsagmak ti agbalin nga manugang me? Umyan kay lata dituyan. Ustumat kid din ni mamang mo, babe. Delikado ta. Delikado ti agbiyahe ti kasti nga nakabigpig sa titudo. Nagado ti madisgrasya no kastoy. Oo nang okay lang ka di kin nanang mo nga. Okay lang kin mo, nanang. Tinawagak iso na itayin. Ket isumit ti ko nana. Sa paen tala tatagbiyahe to no bigaten tapno no nase-safe mat lang. Nasipngat kami ti dalan no kastoy. Ket amo man ten adala ta digiti kaskasero nga driver no saan man baka makasabat tayo ti nabartik nga driver. Ang kasano nga rod ti panagturog ta. Ha? Adamat madlaw ko king ka, babe. Ha? Anya ti madmadlaw mo, babe? Itay pa'y laing nag-lunch tayo kada papang ken mamang mo. Kasla saan ka nga excited? Ha? Kasla dati di ka magagaran nga inya maamunak kadakwada. Kasla di ka magagaran when no excited nga kayat dan nga kalay sata. Ada ka di problema ta, babe? Ha? Awan, babe. Kadapi nga rod. Ngamin mariknak kumano talaga nga excited ka. Mariknak kumano naragsak ka iti panagkalay sata. Naragsak net. Iso nga, saan mo kumangaikan iti sabali nga kaipapanan iti madmadlaw mo? O masakit ka kadi? Ada ka di marikrik-nam? Ibagam ko makanyak, babe. Are you okay? Are you feeling well? Yes, babe. Okay klaeng. Siguro na, banugak la iti biyahe. Ala, agi na natang ruden. Total, okay met kano kada papakin mamam. Nga agkaidata iti siled mo. Ha? Intan, inta iti sileden. Taagi na natan. Madmadlaw ko nga.
kas nakilaat nga nagbaliw ni Joel. Uri no ilibak na. Amok. Marikrik na. Nga saan nga excited isuna nga makikalay sa kanya. Ang anya nga rason. Anya nga gapo nga saan nga manggagarang nga mangikalay sa kanya kidinto nga. Dahi tamot ti karina kanya kidi. Awan mo ti amok naramid ko kenkuana. Diyos ko. Pudnon samet ti ko na ti best friend ko. Amang ano saan na makauri ni Joel nga da mapasamak mi. Amang ano, hindi nala ipagbaga kanyag. Ang imada siguro luksaw na gaputa. Awan pa iti pasamak kada kami. Angin kasano nga da mapasamak kada kami. Impakpakaunak kenkwana. Nasa balya kadagiti na do mga babae. Para kanyag. Napatig ti kinabirhen ko. Ti kayat ko, proudak, nga ikalaysanan to, nga may nga birhen. Isu siguro nga saan nang impilit. Isu siguro nga saan namat nga inyawis kanya. Anya nga tatpan panunutin na. Anya nga tati pudno nga marikrik na. Kagura na ka di kasyay. Saan na ka di kayat? Nga aging gaita kat awang pinapasamak mi. Itilikodan nga nasurok at talo at awenin ti relasyon mi. Diyos ko. Saan ko mga daito iti agbalin nga rason tapno agbali ti panunot kenrik nana. Amangan no. May ibawing na tirik nana iti sa bali. Anya nga ruti aramidik. Bye-bye amdetan, kinabirhen. Iyan tangay matulag metin ti kasarmi. Iyan tangay inyawid nakmetin di ti balayda. Kat namamo kong dagiti naganak yan kwa na. Kat aklunen dak nga kasmanugang da. Nakaikid din akon. Nakasagana akon. Ipaay kun ti amin-amin ko kini Joel itang arabi. Tapno saan nga agbali ti panunot na. Tapno saan nga may ibawing tirik na. Baka isulaing ti. Baka iso ti rason no aping nga saan nga excited iso na. Baka iso ti rason no aping nga kasta ti pagpakita na kani iparparik na kanya. Bye-bye amdeta kinabirhenen. Sana balen. Tinasisita, no sino tinakauna kanya. Isunto, ti maudi. Umaya kon, Joel. Agsagana ka. Ipaay ko ti amin-amin ko ken ka. Ti kinabirhen ko. Ti kinababae. Uy. Apay nga. Gigamang. Apay nga aprusam. Saan mo ka di kaya? Huh? Ay ko Agsidawak laeng. Amok. Ha? Amok nga mas daw ka. Italaeng nga kay data saan ka di. Italaeng nga kay data iti agpatnag. Ang imno apeng apurusak na ito mabagbagin. Itilikudan nga impakpakaunak keng kaidi nga. Sa akong tula ipaay ti kinabirhen ko. Inton malpas ti kasar. Ti panagkalaysata. Uwin nga rod. Iso nga mas daawak. Siyempre, panpandagag day nga sa umidi. Angim, ison tumatlaing ti pagtungpalan na. Joel, babe. Anya tigayt mo asawin, babe. Nagbaliw ka di ti panunot mo. Kastang agpaiso, babe. Napaniknik akon nga napudno ti panagayat mo kanya. Kanyan tangay ta.
Inaklunda kon dagiti naganak ken ka. Kastan no malati papanan na. Pati kayat ko, ipariknak ken ka, nga kukuanak laeng, nga awan ti sabali nga makatagikwa kanyak no di si kalaeng. Deti kinabirhen ko, si kantumatlati, pangipaayak. Iso nga, apeng nga orayik pala iti kalaysata. Apeng nga orayik pala nga malpas ti panagkasarta. E dinto nga sigurado tamaten saan ka ni babe. O- baka, nabigla ka laeng, babe. Okay la kanya. O okay la kanya kung kunam. Angim saan matakasta ti madbadlaw ko, ti ipakpakitam. Saan matakasta ti parpariknam? Ha? Sa, ano, alan, nakasagana ako. Nakaikideng ako, babe. Tagikwaen na kitang rabi eh. Katsapi ko ma, taitiag na nayon. Si kantulaeng timang tagikwa, ti kinababaik. O, guri ka, saan kan nga, agkid-kid pa eh. Unang em, sa datangar kinabirhen mo, respetarek deti prinsipyo, babe. Adulaon nga prinsipyo. Diyak kayat nga isot agbalin nga rason tapno no, agbaloy tirik nam, ha? Ay, saan nga agbaloy tirik na? Oh my God, titi. Ninis, aping, inikat mo ba short kon, babe? No, di mo kayat. Siyak ti agtrabaho. Ha? Respetarik lang amin ti kinababae. Proud akmet nga birhen ti nobyak. Ang adulaon nga sasawim. Saanin? Bebe, am data kinabirhenen. Basta para kanyak. Kukwanak itang rabi Joel, babe. Na yan. Damo pa laeng. Insak mul na meten. Tapno saan ka nga papaay? Tapno awan met ti masaom iti damo nga panagkanaig ta, babe. Uri no first time ko, ngem adu digiti mabuibuyak. Kat anyaman nga, mabuibuyak nga amok nga pakaragsakan ti lalaki, amok nga magustuhan ken kay ayo ti lalaki, aramitek para ken ka, babe. Iso ka di nga. Pagikat mo ti brief ko ket insubom nga dagos, babe. When babe, aramitek ti amin para ken ka, babe. Gaputa amok, nga ison tumalat pagtungpalan na. Matmata mo ti kinababaik. Matmata mo ti amin-amin ko. Ita nga lamo-lamo akon, babe. Kat anyaman nga kahit mo aramidin iti bagik. Si papalubos akon. Agkam ta kayat mong agkan, babe. Kuha. Apikas na saan ka excited? Nabigla ka kadi? Uwin nga agpaiso, babe. Gagangilain ta. Itilasod ti talo tawin nga nasurok. Italaing nga. Don't tell me nga, you're also a virgin like me, babe? I mean, awang pitipadas mo akas kanyak. Saan taman kami nga nagsarsaritaan ti about napalabas? Tasyak, si kamo ti damo nga nobyok. Ang MC ka, I remember, one time nga naibagam nga ada ka relasyon mo idi. Uwin ngim awan tinapasamak mi, babe. Ha? You mean to say, that, uwin, babe, awan pa itipadas ko. Agpada ta? Uwin, babe. Why? Aping awan tinapasamak yung iti naglabas nga karelasyon mo. Or was she like me nga sinalimet-metan na ti kinabirhen na? Uwod nga agpaiso. Agpada kayo. Oh, really? That's odd. Kwa. Anyway, sige. Shaq,
I've dis- I have decided na I'm giving up my virginity to you, Mr. Joel. Babe. Ah, ah, ah. Nini. Oh, ururayan ka. Ha? Anya ti ururayan, babe. Ket ti panang romansam kanyak. Kasla di kiti mabibuyak no kwa. Kwa. Or, saan mo kadimot amo ti aramidem? Gaputa, kas kanyak. Damo man? Kas tangag paiso, babe. Sige. Yan tangay tagpadpada tanga damo na. Ore awan latat romansanan. Salamat, babe. Ha? What are you thankful for? Kwa. Salamat ko nakta. Nakababayin mo't no. Saan ko amutir aramidek. Nang runa no first time ta. Angin amumat siguro ti aramidek mo. Antap na no. Awin. Amok tiket mo sa awin. Mabalin ka di? Okay laking ka, babe. Nga? Ngagkanaig ta nga. Awan ti romansanan. Tap no maturog tanton. Kat masapat ta nga. Agbiyahin to no bigat. No mabalbalin tsak kahit ti maladaw di opisina. Sige. Nasiti kayat mo. Siyak nga ti akin. Siyak latan ti rumabaw, babe. Yeah. Sige. Okay. I'm ready, babe. Ready when you are. Anya ti raramidem? Patangkinik lang, babe. Ha? You mean, saan nga ti mangkin iti matmatam na ti lamo-lamo nga bagi? Aman, saan ti mangkin itay. Ngem iti bimangon hak. Limok ning manen. Iso nga patangkinik. Okay. Do you want... or do you prefer lights off? Or, uwin ko mga, babe. Okay. Ingkar, depende silaw. Igyaman nak, babe. Betan, naidip kong ti silaw, babe. Yun napatangken kon. Isarek mo nga routen. Angin. Yeah. Nasagit sakit nung first time. Sana bale. Nakasagana akon. Ibturak ti sakit na, babe. Para king ka. Sige, babe. Api nga babawim. Inikat mo. Kwa. Kinabi kasla. Kasla tagargar ka. Kwa, babe. Siyempre, first time. First time ko. Pasensya ka na. Isublim. Iusok mo ulit. Babe. One, babe. Anay. Nasakit. Saan talaga na ituloy yan? Ituloy ta maminsanin. Saan? Iusok mo. Sakit na, babe. Amangan ka to. Di ta ituloy. Amangan na isot pagbaliwat, ti panunot mo. Anya? Iusok po. Sakit na. Biglaan nga min, babe. Tapos sumrekin. Itatakatangkin na. Baka lubok na yung tumanin. Sige. Biglaan ka. Win, okay lang. Okay ka lang? Okay lang. Sige. Kasla nadlaw ko nga. Nga adda na briyat. Iti naisirek ko. I'm okay. Sige. Ituloy mo, babe.
Sige. Ah. Mm. Aray. Okay lang. Okay lang kasi ka kapaspas na. Ah, okay lang. Okay lang. Uri paspasam. Kung saan ka komportable, babe. Ah. Oh. 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 Nay. Oh. 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 Nay. Oh, papa na, babe. Ay, inakladji banyo, babe. Ah? Inaklagbog ko, babe. Dara-dara kaming, babe. Sige. Agsublikan to, Kin mangalakan to ti pagpunas. Uwin, babe. Ay, sa wakas, adamat la napasamak min kani Joel. Saan nga tamot din nga isuksukat? Saan nga tamot din nga agbabawi ti panagkalay sa amin? Saan nga tamot din nga agbaliw tirik na kanyak? Ay, kasi kayam tirik na nasakit no damo. Ngem, I like it. Bes, ada ka di ubrahe mitangal daw? Ha? Ay, awan mit bes. Nakalabaak mo't iti bigaten. Ape ka di, kitsi ka. Saan ka di nga napan iti opisinam? Saan nga rod bes? Taapay mo't bes. Masakit ka di? Saan mo't bes? Ang Jack lang mapagsasurot ti trabaho. Tangamin. Kailaat mo tin nga, saan ko nga makontak ni Joel, bes? Anya? Kasaan ka di nga, idi lang namin saan nga aldaw nga, inyawid na kay di balayda, nganyam amo na kakadagay tinaganak ken kwa na, bes? Wen, bes, angin bigla-bigla madlatan nga, saan ko nga makontak? Naka-edip ti cellphone na, unattended ti SIM card na. Kit i-message mo na, Deda nga ron, tinasakit apasit na. Anya? Apay? Kailaat mo ito nga in-block na, bes. In-block na ka? Tinobyom? Ti agbalin nga asawam? Diyak karoon mo, diyak maawatan. Nga may diagawid kami dito Nadlaw ko latan. Nga kasla niya. Kasla kaariyak na payen ni Joel. Ape ngamin nga kaariyak na ka. Ada ka dinaramid mo, bes? Ada napasamak min, bes. Talaga? Kahit mo sawin, ada nangyari kada kayo ngim kasla saan na nga kinayat. Anya? Apay? Hamo ka di inaramid at isursurok no kwaking ka nung ang angaweng ka, no rabrabaken ka. Saman, insubom nga dagos. Uy, ninaramid ko, met. Agim, anya ti reaksyon na. Jack amo. Jack mat amo no, anya ti reaksyon dapat ti lalaki no kasjay, no makasjay. Agad, datik, agpukaw ko madyang ngisik ti mata na kasjay. Jack amo. Allah. Kuyugod nakman, bes. Papananta? Ka di opisina da na. Nag-resign ka noon. Anya? Kuyugin nakman ni di pag-abangan na. Takayat ko kasarita isuna ken amwen no ape nga kalalaat nga dinakmatin kayat kakasarita. Diyos ko, matay chaymat ka, Joel. Apay, hangkan samat kami nga naimas, bes. Unay kamutin. Ang kilay bagbagamot, bes. Ay, sorry. Amangan mo't no, saan na nga nagustuhan tinaramid yung.
Kinaramid ko ti amin. Ibagak pa nga romansahin na hindi naman kinayat. First time na kanumat akas kanya. Aniya? Unay matanjak maawatan no apay. Apay agbaliw tirik na apay agpukaw na nga Joel. Ad ako maangay patig na kata na ipaay mo ti kinabirhen mo. Kan napaniknikan na, nga iso tinakadamo king ka. Iso nga rodyak mo, kahit ko kasarita iso na. Saan pa nga nagaw-awid dito, kunayo? Ma'am? Ay, wan. Diyak mo, dual daw, taloal daw sa itan, nga di pa nagaw-awid ni Sir Joel dito pag-abangan na. Ay, ang madamot pala, di kiti gamit na dita. Sa dinong nga ron, di bagong umyanan na nga tamam. Ay, diyak mo saan naman ibagbaga kanyak? Saan ba't nagpakpakada kanyak? Digiti tenants ko. Baliwan tantulat at umayin, bes. Amangan no, napala siguro nagpalpala ilang, nagpalpalamiis Baka nagpampanunot laeng. Anya ti panunutin na ko Anya ko matrumbeng ng panunutin na. Kalpasan tinapasamak kada kami, bes. Kastoy matiramitin na. So nga jak amo, jak maawatan ni Sunan. Nagpukaulatan ni Joel, di malan. Di namjak malam mo na anya trason. Di nakadikayat nga. Nga saan ako nga birhen? Nga saan ako nga birhen nga ikalay sana. Anla Diyos ko nagbidutak sa amati pangedeng ko. Di naksamot din kayat. Gabuta saan ako nga birhen. Nakad na alanan di kinababae. Alasaan ka nga agpanunot ti kasta. Di talaan mo ti rason. Di ba na ko nam idi? Nga madbadlaw mo kasla saan awan ti ganay-gay na. Kasla saan nga excited iti pagtultulagan nyo ti panagkasaryo. Ket amangan no ada ilimlimid na nga sakit na, bes. Anya? Sakit ko ng bes. Wen, kasta ti mabuibuyak mo kat pelikula. Kadamang mangig ko ti radyo nga drama. Nga no kelat nga nagpukaw di jay kaayan-ayat na. Kaya't nasawen, ada ilimlimid na nga nakaro nga sakit na. Anya? Ni Joel, ada nakaro nga sakit na, bes ko nam. Posible kasta di kiti mabuibuyakin mangmangig ko nga drama. Baka di na kayat nga makikalay saking ka, di na kayat ngagsagabakan to. Di na kayat nga kakaasyam to isuna. Gaputa siguro, bes, adataning tibiyag na, naala kasta't mabuibuyag no ko, bes. Unay ka man tin, bes. Saan ka nga makatulong at ang damit nga nervyosa keng ka? Kitrumbing nila yung ibaga na kanyak ano da sakit na. Sa dinungar ti ayan na itan, tapno makasaritak, tapno maamuak na pudno nga da sakit na. Kaya na da sakit na, bes, nakasagana aklat ang agbalin nga asawa na ure no ay aywanag to iso na. Diyak kayat nga mapukaw ni Joel itibiyag ko, bes. Okay laking ka, ure da sakit na. Palalam si katin ang ibaga, sagas na ibaga. Ay, sorry, bes. Di siya agad bagbagak lang, di mabuibuyak iti TV, pelikula, drama. Ay, sabi ko mata sana po, no. Anusak ti agur-ure dito eh. Orayak ti panagsubli ni Joel diti pag-abangan na. Napanak ijiyan da papa ken mama na. Sa di da kalumet ammo. Di da kalumet makontak ni Joel. Kaya tasawin saan lang nga siyak ti. Saan lang nga siyak ti likliklikat na. Pati dagi tinaganakin ko na. Takas taunay mo ti luksaw da idi bagak nga. Nagpukaw isunay ti biyag ko. Joel.
Gawid ka kuman diti pagababangam. Mailiwag keng kan Joel. Kaya't ka nga makasarita. Ha? Ada simrek idiyan ti pagabangan ni Joel. Ang imatidog ti buog na. Ang nakadress. Babae mo ti simrek. Agoy ka. Asin no dahil nga babae nga simrek iti pagabangan ni Joel. Tsaka kami nairupaan na nakatalikod. Ngem, Diyos ko, saan ko mga pudno? Saan ko mga pudno ti panpanunutek nga at sa baling nga babae ni Joel? Ang aumat ni Joel dita. Itay palabigat nga agur-uriak dito'y. No kasta? At nabukod na nga tolbek iti pag-abangan ni Joel dahil nga babae. Nabayagngatan nga kadenden na dita nga babae. Dita nga tatinang niya sukatan na kanyak. Gapo nga tatanatay-tayag nga meti siya. Naskan nga makasaritak na dyan nga babae. Asino dahi ta? Ang guri ka. Apa yan nga tararamidim dito? Pamilyar ka. Joel? Joel! Sigang agbay sudayta! Ay, api nga da ka amin dito eh. Si Kadeta Joel? Apay! Apay nga kasta titsuram! Apay nga kasta tilangam! Yan tangay tadakan dituyen. Nasken nga ipudnok keng kanti amin. Leia. Apay kasta di ba nagsaom, Joel? Apay nga nakawig ka. Apay nga naka-make up ka. Apay nga naka-dress ka. Gaputa naka-amiris akon. Naka-ikideng akon. Nga daytoy nga talaga ti kinataok ken kinasyasinno. Daytoy nga talaga ti kayat ko. Anya? Napanan ni Joel. Napanan ni Joel nga kaya nayat ko. Awanan ni Joel. Ni Luella ti Adan. Anya? Idi pa'y laing agdua-duaak. Pilpilitan dakla da papa kini mama nga makiasawa, nga makinobya, nga agpakalalaki. Idin to nga babae ti pusok. Aniya? Oy, Joel, saan ka mangrabraba kiti kasta? Saan nga nakakatawa dahil nga ang angaw mo? Pag-aasin ko magsarita ta. Apay nga imblaknak. Apay nga kilaat ka nagpukaw ka, Joel. Wela, kung nakmat keng ka, ay na, nagkulit ka, Leia. I'm sorry, kasi tinaramit ko. Ang imjak lang amin amuno kasanok nga ilawlawag keng ka. Ay na, nabayag nga panawen nga, pinatpatig da papa ni mama. Ang idirabi, kaday di nga rabi ha? Nga ada na pasamak ka data, idjay nga naamiris ko ti amin. Ew, jak maibturan, di mag-iasawat babaeng girl. Ay na, amumla ko mat marikrik nag idi. Anya tikit mo sawen. Urek la makaduldul o idi. Ay na, nakitak pelaeng data kepiyas mo girl. Ay na, just ko, tagargarin ako na lasumgar ti dot-dot ko idi. Angim, kinayat mo mat. Diba, imingar mat, na isarik mo mat, naglipas ka mat. Correction, naging kuko na akla idi. Naiserek ko man idi, ay na inaramat ko pa'y tiramay ko, tapno laeng mabutbutan, dayta kukam, girl. Hanya, angim kastaon iti arik ko, nagtartarayak na palakgipan yun, malagip mo. Joel, please, stop this. Diyak kayat nga kasta ti araramidem.
Please, masaksak na nagkanita nga rabak mo. Ay, nasaan na ka mga rabrabak kung nakmet keng ka? Wala tinagan kon. Nag-resign na pa ti trabaho kon, takayat kung ipurso ti karir ko. Anya nga karir? Kahit ko ti agbalin nga stand-up comedian. Idol ko ni Vice Ganda Girl. Ay, kat na amiris ko ti amin. Idita, Diyos ko, aya. Jack Polos, Jack, ma-imagine nga forever nga makikaida akit ti babae. No way! Joel, please. Ala, agawit kan. Awanti namnamaim kanya akong girl. Sumarak ka iti sa balin. Dati malalaki sa angakas kanya. Nagpamarangak lang nga lalaki iti talong katawan. Ay na, ma-pressure ka da papa kini mama. Angim, uri no ilaksid da kakasta. Kiber, basta ti kayat ko, naragsakak iti aramidek. Ken, maaramid ko ti kayat ko. I can follow my dreams. Malay mo someday, sumikatak mo takas laking Vice. O diba? Joel, please. Joel, isarding mo daytan. Saan ako nag-igaman? Aragupin ka. Ay, girl, saan na ka? Aday wanak. No lalaki ka kumaay na kahit ko, ang girl ka. Sorry na lang, Leia. Gusto na daytan anak ka, nakaadukan. May anak latan anak, kahit ko tiyag bartet. Kapay ayakit, ibakit di ata. Nasapa nga, naduktalam mo, naamuam ti amin. Ngam dayta maduktalam to no, nagasawa kayaw. Gusto mo't ati naramid ni Joel. Wela ka nun nanang, wela. Tanarigrigat ko no sana la inwarde pudno nga kinatao na nagasawa kayo. Una nga masakit para kanyak nanang awan malati nadnadlaw ko. Kaya tasawaan nalaing isuna nga nagpamaranga malalaki. Ang anya nga ro ti aramidem no iti kaunggan na kat babae ti puso na. Sumalagayam nga, okay lakan ko na nga awan ti mapasamak kada kami. Sumalagayam makaslasan. Kaslasan na nga nagustuhan di napasamak mi. Ay, nasaan mo mga babalaw isuna anak ko? Nukas jay, nga pinilit ladag itinaganak king kwa na. Tila makadakas. Kasi kati, napili na inaramat na. Apay, kaya't mulat at makiasawa king kwa na, taping agsangsangit kakasta ka dayog barbartek ka. Saan nanang? Nakaraarte dahi nga bakla. Bakla mo't gayam. Malagayam. Pero ngagbarbartek ka gapo king kwa na. Narigat la tama ti makamove on na nanang. Kasi jakpeg hindi kayatin di magi-nobyo. Tapay Mike. Apay, nila ka di Joel, ti lalaki ti lubong. Bakla dahi dyan nanang. Kagwan, apay, nagado lalaki dita. Diyak nga ro din amo nanang. Anya ti kahit masawan. Baka makatumpong akto man, hindi ka saking kwa na. Anya. Diyak nga ro amo, diyak madistinguish no malalaki. Pero saan, baka kita pampamarang manin. Kahit ati pagbot-bot nga. Kagagangay lang ananang na trauma. Kunamla no malalaki. Nataer ka sa panagsasauna ka lalaki. Ngam iti kaunggan na babaeng harod. Kat padasem man ti agayaten ay ti sa balay. Saan ba't nga amin nga lalaki kat kasjay. Amangan no mapasamak pa rin nanang baka agbagti itakton. Kahit ada nga agmauyong deta ipagpakit. Ada nga kinamauyong deta aramidem Dayakit din nga bakla ti ibarbarte ka. Salbag kakit de. Uno kaya't mo agsurat kalatan di programa ni yung yaong. Taagpabalakad ka. Saan kit di nga kas na nga inom ka. Uno baliktadem nga ta. Balasang ka.
Anya ti kayo sa wananang. Pumatol ka, dati aring baklaan. Baka agpangpanggap a bakla day jay. Baka isut malalaki day jay. Ninanang maalayo pa lang matimang rabak kanya. Nagsurat ak nga rod keng kakasin yung takayat ko man nga iburay dito nga pakasaritaak bareng pakapidutan ti adal ko nak. Ken pagkidawak pa yan ti balakad kada kayo no anya ti kasayatan nga ramidan tapno no alalistok nga malipatan ti napasamak kanya. Ti pan nakaalilaw ko ken ayat. Nga ti amog no ayat ti marikrik na ni Joel kanyak saan madgayam. Kasla mapilpilitan lang gaputa isuti. Kaya't na nga ipamarang ka dagiti naganak ken kuana nga isukit malalaki nga isukit tungpalen na ida nga makiasawa iti babae akas kanyak. Angem nakaamiris metlaeng kamaudyanan na kalpasan nga pinadas na ket tinasakit ijay na kano nga ijay kanon nga nakaikadeng ingkadeng na nga talaga nga lalaki ti kayat na tadi na kano kayat ti babae. Unay mo tayo dyan. Kaslang nagbasit ti pa nagkita kiti bagik kaday ding imbaga na kasin yung. Balakadandak man kasin no anya ti ramidek. Kasano nga itured ko manen ti mang pasangbay ti baro nga ayat. Idinto nga adati marikrik na nga asla trauma. Baka mapasamak tumanen. Nga ti maysa nga lalaki nga malalaki mo't akit kita malalaki ititigtig na malalaki ti panagsauna. Ang imtigayam kaunggan na ket babae. Maamakak nga agayat manen tabak kakaslan tumanen kini Joel. Nga apaman nga makaamiris ti talaga nga kayat wenurik na ket agpukaw tulatan. Ay, nagrigat. Dahil yung nga ron ti bakabuklan ti surat ko kasin kadagyaman ti anos ken laing mo nga nang ornos ken nang tedbiag dahil nga pakasarita agtap na no makaited adal kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Sabay ko makakit nakaited mo ti liwliwa ket nagserbi nga pagserbi nga ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program kasin and God bless everyone. Tuy na alilaw apagayam mo. Leia iti Cagayan.